O, zdravo komšo, O, zdravo. šta radiš? Evo, pravim. Šta misliš, na što te ovako podsjeća ovo? Pa na magarca. Magar? Ja sam te pitao na što te ja podsjećam. Već ovo? Dobro, nisi rekla na kokoš. Zato. Pozdrav. Konj, ili barem to što liči na mene, je gotov. I može jedno pitanje za kraj. Da li neko zna kakva je sličnost između mene i njega? Napišite dole u komentarima. Ako ne morate, nemojte. I ne morate da subscribe-ujete, lajkujete, ukoliko vas neko na to ne prisili, primora ili ne daj Bože natera.